Hariho kwetombeita abashubuzi abarikutasiya kuke abarikukora omu bikuubo ngu emishubure baburize obutoro. Emishoro omu Uganda ti mukazi ohunga emishoro ntuhereza emishoro mingi obwire obwingi erengire okuturikutasiya erengire bizinesi ziitu eziturikukora omu buhango bwazo. So oza kushanga ngu twine ekizibu ky'amaani munonga kutuurira omu magara g'okunyigisirizibwa, kutuurira omu bworo, kutuurira omu kukorra enda yonka. Ruth niwaheereza omushubuzi nayetomboitera gavumenti ab'obutababarirra nagira ngu abarikushuburira omu kyaro bashemereire kubanjirwa. Kora nk'abandi kapakasuka konka hariho ebitukushanga omu tawuni kandi ebikwenda ngu tugaruke nkahi tugaruke omu kyaro. Ekyokubanza hariho nk'emishoro niija aba URA kugira nibenda ki benda omushoro shanga washashura za URA kiba waheza kushashura URA ija town council twera abantu tukwiganisa mushanga bamwe bari amain wa main takwinganisa no wankahi no mu kikubu n'amazima tishimye kw'emishoro konka emishoro yiturukha batuhereze eturengire nonda hariho kwa town council business netambura ko umushoro gwa wine rent wine umushoro gwa town council kandi hariyo no gwa revenue. So igi mishoro yitu arone yiba kutugereje tukashanga takumana icyo kumeza tukashanga ngo tuhenda business yo inete kwasa kushashura mishoro ejo kandi bona bagenda. We Dickson naitwe urukora washing ben agira ngu sente ezibari kutasiya ninche munonga hawagerageranisa n'enshozi. Konkano kuza kushanga omwaka oriyo musoro plus gwa miliyoni na kandi osanga weduka ari kusasura omwaka emitwaro nk'eshatu nkito osanga buri kwezi ntusasura kandi tutakukora munonga kucweduka tosanga nk'omuntu arikuba aine bizinesi ya miliyoni nka 50 ari kusasura emitwaro nk'eshatu omwaka konka osanga itwe atitwe nkito abawosing bet kuronda 10 osanga nosasura buri kwezi emitwaro nk'18 shanga mwono mwakito tukusoza munonga kine kitwiho business yetu tukora ngaruke tekateke umushoro ukubare bariyo bamuhereza n'amazima bariyo batunga obuhereza omuburinganiza then ekyakashatu ekirukuhendera no kugira ngo abantu abarakushoroza emishoro n'omurimo gwabo bariyo bashoroza omushoro kugenda nabatera mutoki bantu batara bamwe na bamwe ombashubuzi nkitwe kureba umuntu kwashimiye kuba namugerekera. Justus Mugarra orumeya wa Kazo Town Council we nagira government iriyo netekateka abantu aba. Ruko umushoro gwa URA ubwo umushoro nanyenyenka ndi omwaho gurukwataho okuba bakashikaha kwanje ahagadeneze bantere mutaro 50 konka nanya na complaininga kuna complainingira nashikaho na ibanda konka akinshangire nashanga ngo abantu abone beija ombashubuzi bazamu batamu umushorogo konka batabanize kubuza abantu entasiya yabo mbwene kinchira muninza kwatanisana n'abashubuzi mbabetera ba URA mbete bashyati cyo rukiko babase kubasharira asentezo nari baza kwija kubacera umushorogonda basharemu babanze bashitamene imwe bamanye bazo mu bitabo byanyu bamanye ko rukora agagasha kwa sima na ume abwa tayari West Murkazo.